Što radimo danas? Obilježavanje međnih točaka. Obilježavanje međnih točaka. Ujebote, kako su profesionalni, ono. Kogod nosi ovo je pravi. Samo za trenere košarke i za geodete. Tako je, ovo je Phil Jackson nosio prije nas. Da, ko to god nosi je car i pol. Evo i dobio sam jednu poštenu fakturu, cijenu. Nećemo reći koliko, ali vrlo fair cijene. Friend cijene i to nije lako dobiti, ali ako pratite i gledate ovo video, mislim da Nemanja će isto imati dogovor za vas, jel? Uvijek prijateljski nastrojeni. Uvijek prijateljski nastrojeni i zapravo treba zagrljaj. Ove su moje braće baranske. Toliko smo se namučili, toliko čekali i onda toliko fair cijene. Ja sam, evo, dužan sam vam i jedno feštu. Kad bude fešta, vi ste pozvani. Šta ćeš baš oviš? Pa ja ne znam kuhati, jebote, ali ću zvati goste koji znaju kuhati. Paprikaš, neko zna roštilj, neko zna vrtiti jajinca. Ali ja se slažem, ja na američki barbecue da probamo, a? Joj, teško. A vidit ćemo. To je nešto u američku mora biti. Hvala na prijedlogu. Evo.